Чоңракмат азаматсыздар, эми кийинки сөз кезегине орун берели. Бул жакка жалпы Абдиламит агабыздын жийиндер жамааты, тактап айтсак, Мансур, Талант, Замир жана Мелис агабыз баштаган жалпы жийиндер жамааты. Сөз кезеги сиздерде, келиңиздер. Жийиндер жамааты улуу ата, сулуу ата, микрофонду келиңиздер. Кимдер баштайбыз, сөз кезеги сиздерде. Ассаламу алейкум. Абдиламит, Аяш тойдун үстүндө отурабыз. Бул жакшы тостой каалоолор болду. Алла баласы эң жакшы өзүнө кандай максат этип белешет максатты каалайт. Аяш өмүрү узун болсун. Силер кызматка жакшы улан жигиттерден болсун. Ар нерсени сыйдап жүрөбүз да. Ne demeksiniz? Стоп, эң кыска нуска маанилүү тост деп туруп, агама могу белектер коюнчу. Сонун, ушундай сүйлөш керек. Кыска нуска тогондер жер. Азаматсыз. Балаңыздын сүннөт тою кутук болсун. Балдар жакшы балдардан болуп, ыймандуу балдардан болуп, исламга мээнет кылган, кыргыз элин сыйынтканга балдардан болуп, сенин жеңилдикке тажрыйба көзлөрдүн жакшы кызмат кылган балдардан болсун, бактылуу болсун. Чоң рахмат эле азаматсыздар, улантабыз. Чоң рахмат эле, баарыңыздар кошуласыздар, тилектештер. Айткан кабыл тилектердин баарын жараткан өзү кабыл болсун, той элерин ортого алабыз, жалпы эстеликке жийиндер менен сүрөткө чыгабыз. Baktım gülüm can ekem, özünü suyup sabınam, karanın imse kabılam, aysu sağa kabılam, kabılam kuzlarım nurdan karagan, gönlüm sensin saman, gönlüm san sararım, sana bakıp sarılım, aşıklık Азаматсыздар, бүгүн Илнурдун тоюна барам, бийлейм, жыргайм, таттуу тамак, таттуулардан жейм деп келген жалпы 10 жашка чейинки жаш балдарды менин жаныма жиберип коюңуздарчы, уруксат болсо. Келиңиздер, жалпы жаш балдар, бул жака келебиз. Барыңыздар. Илнурдун сүннөт тоюна келип отурган биздин бөбөктөр, келиңиздер. Шашпай бат-бат мен жаныма чуркап келип берсеңиздер. Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Келиңиздер. Баскыла жүргүлө. Бүт биздин отурайган бөбөктөрдү бул жака чакырып алалы. Урматтуу маэстро, мүмкүн болсо фон берип турасыз. Келиңиздер. 10 жашка чейинкилер. 10 жашка чейинки келди, бөбөктөрдү баарын бул жака чакырабыз. Так, Илнурдун тоюна келем, барам деп бир ыр жаттап келгендер барбы? Стих айтып берем дегендер барбы? Предложение, калоо тилек айтам дегендер барбы? Илнурду тааныйсыңарбы ким экенин? Илнур ким? Апай, Илнур ким? Илнур болсо. Илнур ким? Илнур ким? Бөлөм бир калоо тилек айтып койчу кел. Бөлөм кандай адам, кандай калоо тилектерди айтасың? Илнур чоңойгондо жакшы бала болсун, өмүрү узун болсун, чындын соолук каалайм. Машалла, айтканыңыз келсин дейли. Сону өр жаттап келгендер жок, тойго келетилер бир барбы? Стих айта тургандар барбы? Кыргызча, орусча, без разницы. Жок, Азыр анда мындай, урматтуу жаш балдар, бу жерге чыкканыңар барыңар, мени жакшылап угуп калат.
азыр барасыңар чурукка барып туруп 10 сом, 20 сом, анан 50 сомдук чогултуп келесиң. Хорошо? Андан көп акча кереги жок. 10 сомдук, 20 сомдук, анан 50 сомдук, 100 сомдук, 200 сомдуктар кереги жок. Ким көп чогултуп келсе, ошого берек берем. Кеттик ана бизе. 1, 2, 3. 10 сомдук, 20 сомдук, 50 сомдук акчалар кеттик. Ким көп чогултуп келсе, шамы бар келсин. Қана келді. Маэстро, ушул жерде за деньги да деген үрдү бериш керек эле да. Баары акча алып келди. Кана болла жигиттер. Бул. 10 сом, 20 сом, анан 50 сомдук акчаларды алып келебиз. Чоң рахмат, болду окшойт. Yo, ушунтип акча берип атса, күндө келе алып эле. Мегиле. Кана эсептейбиз эми. Ким канча сом алып келди? Эсептегиле. Так, сеники канча сом? Сом. 40 сом. Сеникичи? 70. 60-70. Атам урушпайбы? Урушпайт. Канча сом алып келдиң? 50 сом. 50 сом алып келиптир. Так, сен? 100. 120. Канча сом алып келдиң? 5. Алтыным, 5 сом алып келиптир, мага берек бербөсү. 5 сом алып келиптир. Мынаке, 5 сомго 55 сомдук берек. Бер. Чоң рахмат дейли. Так, кийинки ким канча алып келдиң? Атаң Марс кайдайбы? Жалаң тыйын алып келипсиң, кана. Сенде 120 сом. Так, 170 сом дейт, сенде 30 сом. Так, 120, 170, сенде бир 200 сомдой экен. Сеники тоже жакшы. 260 сом, 140 сом. Майда чүдө менен 100 сомдой. Так, 110 сом, 90 сом, 140, 150, 155 сом. Эми азыр уккула. Бул акчанын баарын мен алып койсом, кичине туура эмес болуп калат. Тамада бүт баарын алдап туруп акчасын алып берет. Азыр келе биринчи белектерди берели, детский баарына, бүт балдарга. Баарына белектер таратабыз. Ой, элдердин атынан келген атайын белектер. Кетпей турабыз, акчаларды кармап туруңуздар. Кетпей туруңуздар. Шандайбыз, той элери. Мүмкүн болсо 2ден деле беребиздер. Подаркалар кенен жаш балдарга берели бүгүн. Шонакат. Азыр эми мындай биринчи сүрөткө түшөсүңөр, келгиле, жалпы могул жерге тизилгиле. Фотого, сүрөткө, эстерке. Жаш балдар, жок могул жака. Келиңиздер. Сүрөткө түшөбүз. Илнурдун сүннөт тоюнан деп келген жалпы жаш балдардын сүрөтү болсун, келе. Азаматсыздар, чоң рахмат. Эми мындай кийинки кезек азыр мындай болот. Мынаке акчаны алып келдиңер, 50 сомдон, 70 сомдон, 120, 200дөн. Акыркы силерге шарт айтайын. Азыр кимде-ким ушул жерде ызычуу кылып, тойкананын ортосунда чуркап, тияк бияка басса, бул акчалардын баарын алып коем. Ошон үчүн фойеге чыгабыз, тети жерге чыгып туруп, бул жака кирбей тынч ойногула. Хорошо? Баарыңарга уруксат, жаш балдарга бир ок чаап коелу. Ким ызычуу кылса, акчалардын баарын алып коем. Чоң рахмат дейли, азаматтар, өмүрүңүздөр узун болсун. Азаматсыздар, кийинки кеп кезеген орун беребиз. Бул жака жалпы Абдыламит агабыздын Аяш аталар жамааты. Тактабайсак, Калдарбай, Манап, Абдырахман, Садык, Авазкан, Келдибай агабыз, Тагай жана Айчүрөк Кудайга баштаган жалпы Аяш аталар жамааты. Келиңиздер, сөз сиздерде. Assalamu alaikum, hurmatlı uşul sünnet toyunun üyeleri, hurmatlı toyları, hurmatlı dostum Aşraf, Ayaşım Usta. Bugünkü uşul
Nevreňerdiň sünnet toýu bolsun. Uşunday toýlardan köp bolsun. Make, Nusra, Ayaş, bul men oylayım bul sizlerden baktılar. Bakıp, eğer de bala, kız baktılı bolgan bolsa, atınyanın baktısı uşul. Sizler bugün en baktılı olun. Çoğ ata, çoğ ene, tay ata, tay enesine, toyuңar toygulansın. Uşul toyup berip atkan, elden batal atkan balаңыз nevreňerdiň ömrü uzun bolsun. Rızkısı köp bolsun, yüzü mangdayı jarık bolsun, elge, jurtqa, özüňerge kerek bolgan jaroolu jigitlerden bolup össün. Men bilem, Aşraf dost, Muskayaş, öte jakyn bolgaňyz, öte akıllı. Uşunday kiçikbeýin, sizlerge çoň rahmat. Uşunday baldardy, uşunday kızlardy tarbiyalap, uşunday eldi toптоп, tuğanlykty toптоп, dost jarık toптоп, dastorkon jayıp, bata alıp bergen bul sizlerden baktılar. Hurmatly katışucular, menin kalarım, uşul jerde oturup güýe bolgan sizlerden ýüňüzden har daim uşunday tuğanlyktyn aldynda, eldin aldynda çoğultup toy berişdi, nasip kılıp buyursun, uşunday yaşlılık günlerde joluşup yürüyüşünüzü Kudaydan dilep kalabız. Rahmat, Abdülhamid, Alina, baldarım, sizler aябай жақсы балдарсыңар, aябай сулуу балдарсыңар. Келечегиңер кең, ушул балдарыңардын өзүңөр менен кошуп, ушул ата-энеңер sizlerden emeğinde çoğu kursun. Kaynatan, kaynenin, atağın emeğinde. Rahmat sizlerge. Çok rahmat deli gelingsizler, aman tala. Abdülhamid, Adina, bugün öküm öte baklı adamlar. Öte baklı büyülersiniz. Grup sizlerden ötken baklı adamlar var. Balar kim? Eki budağay. Bular biri oğuldu, biri kızı olduğunda öte suyunuşkan. Budadan tilep, uşul balam çoğaysun, uşul kızım çoğaysun dep. Anan tilep çoğaygandan keyin sizlerdi büyülü jaylı kılıp başına bir koşkanda, sizlerge toy kılganda eki budadan baklı adamlar bolgon emez. Anan uşul nevreler bolganda dağ bulardan ötken baklı adam bolgon emez. Bugün da bulardan ötken baklı adam yok. Sebebi nevrelerin toyunda katışıp oturadi. Eki budaga daim bakıt alayım. Daim eki buda uşunday nevrelerden kerek bolsa çevrelerin toyunda uşun başkarıp жүргөнгө eki buda esen aman bolsun. Oşolordu daim baktılуу kılgan kişiler da baktılуу bolga, tinç bolga, esen bolga. Rahmat. Aytkanыңыздар келсин, келиңиздер, алатабыз. Жыйынтыктап коюңуздар, билиңиздер. Же кошуласыздарбы? Барыңыздар, тилектештер, Koşulat bular, koşulat. Çok rahmat, azamatsızlar deyli. Hurmatly toy ээлери, келиңиздер, ортого туралы, эстеликке сүрөткө түшөлү. Çok rahmat deyli. Her bir aytılgan kaloo tilектер буйруса орындалып deyli үмүтөбүз. Азыр biraz logikалык суроо берели деп чечтик. Ушул жерде жубай менен отурам. Мен аялымдан коркпойм, болгону сыйлайм деген агаларым барбы? Болсо кол көтөрүп коюңуздарчы. Келиңиздер. Мен аялымдан коркпойм, болгону сыйлайм, аны жакшы көрөм деген агалар барбы ушул жерде отурган? Ким бар кана? Жоқ, корксоңор отура бергиле, мен кыйнабайм. Мен аялымдан коркпойм, просто сыйлайм деген байкелер барбы, жокпу? Так, жеңем бул жакта. Сиз сыйлайсыз. Бешти бериңиз, азаматсыз, келиңиз. Бүгүнкү жакшылыктын 4 герою. Ким бар дагы? Мен аялымдан коркпойм, просто сыйлайм деген ким? Жоқ, дагы бир 3 агам керек. Келиңиздер. 3 ага керек. Урматтуу агалар, артты карамай жок, капталды карамай жок, мен суроо берем, просто жооп бересиздер, болду. Эч кандай
кетем. Болгону мени берген суроолорго так дана жооп берип болсор. Азыр артыңыздагы экрандардан бир сүрөттөр чыгат, бирок сиздерге көрүнбөйт. Аны сиздер карап алышыңыздар керек, эч кимден укпашыңар керек. Болгону ошого мага туура жооп берип болсор. Келиштикпи? Артты карабайсыздар, капталды карабайсыздар, карасаңыздар 1000 сомдон штраф. Байкелер, эжелер, эчтеге деп сүйлөгөлү сурап сиздер дагы. Азыр бир сүрөт чыкты, ошого байланыштуу суроолорду берем. Бул нерсе сизде барбы? Не уверенсиз? Может бар, может жок. Туурабы? Ар ким баргандай. Сизде барбы жокпу? Сизде жок. Нормально. Билбейт. Сиздечи? Жок. Жок. Сиздечи? Жок. Жок. Сиздечи? Жок. Ай, ушунчасында жок. Сиздечи? Жок. Болгонбу мурда? Жок, туура эле эмне ачык айтып атат. Арты карабаңыз, телефон алып бериңиз. 1000 сом бага даярдап коюңуз. 1000 сом даярдап койгула. Так, шеф, сизде барбы жокпу? Жок, туура эле айтып атат. Менде деле бар бул нерсечи. Ачыгын айтыш керек. Менде мисалы 3 бар, сизде канча бар? Сенде 3 болса мен сенден жокмун да. Менде 4 бар. Сизде 4 5 бар, туурабы? Нормально, зато туура сайт эркек экен агам. Сонун арты карабаңыз. Сизде канча бар? Бирөө бар. Korku ayıntı kalsın. Tak iyi çıldırağız. Sorağınız, telefonu karabıyız, artına karabıyız. Aldığını karakanday oldu. Bu şunday situasyon sizde bol dedi. Olsa gerek. Açın aytayım, mende bir cumasında 5 yol olur. Sizde kaça yol olur bir cumada? Mende karesi de aytmayız, kaça yol olur bir cumada? Yok, burası başka. Bakın, mende 5 yol, sizde primerden. 5 yol. Bir cumada 1 yol oldu. Normalde, zato açın aytın, sizde bir şey? Bir cumada 2 yol. Kaysı günde de? Lima 2 günlük oldu. Normalde. Şef, olur mu oluyor? Olur. Cumasına kaç yıl oldu? 5 yol. Açın aytın onu bakalım. Cumasına 5 yol oldu. Doğru öyle. Sizde olur mu oluyor? 3 yol. Sizin aytın o birine kadar 3 yol oldu. Sizde şef? Olur. Aa iyi ya. Sizde olur mu oluyor? Bende valla bende de konuşuyor. Gününe kaç yıl oldu? Gününe? Gününe 3 yol. Ertemeden düştü abiyetti. Doğru öyle? Oşonda öyle. Normal adamlıkta. Bir ayda bir şey. Bir ayda bir yol oldu. Sonun. Artık arabayız. O balalar bir kısa bana tokşayım. Tak çıldırağız giy. Bak şu artık aramızda soranız. Bu nefse sizde var mı? Yok. Ben biliyorsun aşınaydı da bende yok bu nefse. O son için tamam okuyorum. Moğolca'da oturganlarının kança prosentinde var, kança prosentinde yok da oynaysın. 50. Jarımında var, jarımında yok. Sizge bu nefse yaşaуда yok eken. Egiz işlep soğuğu bu nefseler. Kolun soğuğu. Kaka. Normal. Sizde var mı yok mu? Yok. Jengimde var mı yok mu? Özünüzde yok olsa jengimde var yok eken ayaktan biliriz. Sizde var mı yok mu? Var mı yok mu? Jengimde içi? Sizde var mı yok mu? Yok. Sizde yok var. Negizi burada bulun mu ce? Başka ne yok var? Torre'den vereceğim. Torre'den. Sizde var mı yok mu? Var. Kaç var? Koldunuz bu günece kaça oldunuz? Bir cumada kaça oldunuz? Primerden bir günde kaça var? Bir günde bir oldunuz. Tura sizde var mı yok mu? Sen bana kralsın da. Bu nefse sizde var mı yok mu? Var. Var, günde oldunuz. Pastaya. Pastaya nasıl var? Sizde var mı yok mu? Var. Kaça vakti bir oldunuz? Birine oldu. Çok. Bir süre çıkmadan da sonra bir günde kaça oldunuz? Bir günde 2 saat oldu. Bir günde 2 saat oturmadı. Normalde zaten açılaydı. Artık
Emeli bir kolu sürdü. Oşanmayın jiytiqdayız. Ağalar artı qarabay turabız. Soranız. Так, ушундай ситуация sizde болуп турабы? Чын болуп турат. Азыр жашоо ушундай, менден болот. Күнүнө канча жол болот? 2 деп ким айтып атат? 2 жол деп күнүнө канча жол болот? Болса керек мындай ситуация. Билбейсиз, бирок болуп турат. Көрөлөр. Сизде болобу мындай ситуация? Күнүнө канча жол болот? Bilmiyorum açıkçası. Bırak böyle oldu da, anlamına size bolmuyor. Bolmuyor. Başka bolmuyoruz. Tak, size bolmuyor. Nasıl, size hiç bolmuyor. Burada bolmuyor mu? Болмайды. Vay, kavga koydunuz, size bolmuyor. Sonra, size hiç? Anlasan da oldu. Adamlar, sonra, çoğunma kavalar. Gelin size, bolcaklar, bir katar var, size bolsa var. Çoğunma patlayla, ama var, bolcaklar, siz de gidelim, beni var. Bir katar var, bunday. Azır uşun saatte süreklerine cevap verdinizler, geldinizler, görüp aldığınızlar okşayıp bilmeyi düşünmeye kalın. Hazır ağalar bunday. Tak, siz juayınız bilen turmuş kurup yaşalıklarınızda kança yıl boldu? 8 yıl. 8 yıl. Sonra sizce? 4 yıl. 4 yıl. Siz çağa? 25 yıl. Sonra maşallah göz tüymesin. Sizge kança yıl oldu? 12. 12 yıl. Sizgeçe? 32 yıl. 32 yıl. Sizge kança yıl? 5. 35 yıl. Sonra sizgeçe? 7 yıl oldu. Sonra barınızlarda bile ayarlarınızda, juaylarınızda uşul yerde turabı. Büyükler. Sizdeki çok mu? Ruhsatlarda geliriz. Siz oturuyorsunuz olup boşluk. Kalanızlar mı bir yakta? Bir yakta mı istiyor? Sizge de ruhsatlarda. Kalanızlar da bir yakta. Aynen hayır. Oturuyorum. Anan ne çıkalım sana? Yok ne olur ayağımdan korkup koyup ayağılacak gözde çıkalım. Sonra hazır bunday ağalar. Кейбір insanlar varken juaylarının kolun götürüp koysa keledi eкен. Кейбір insanlar атын айтса келеді eкен. Siz kantep bir çakırsa juayınız canınızga keledi. Berkeniz keledi. Kaman dеңizçi? Balası karmak turup keledi. Жоқ, байке түшүнбөй калдыңыз. Мында үйдө отурганда bir чакырганда кантсыз келеді? Aydadan berkeniz keledi. Айтыңызчы ошол сөз келет экен. Balasını karmak dursan keledi. Жоқ, мен бұл жақта істемейін ойнаймын да. Келіңіз, еркекше отыр, патриархат деп тұр, bir чакырып көріңізші жаныңызға келет екен. Баланы көтеріп деле келебиз, ештеңе болбойт. Aydadan berken. Та, biri айтсаңыз келбеді, да, bir жолу көрөлү, келет екен, келбей екен. Keladi. Болду, келсиңер. Сонун эжеке, келебиз. Сиз кантип чакырсаңыз келет? Дегенде, кана айтыңызчы. Келди, машалла. Сизчи? Жаным деген өтеді. Анамсыздар. Десеңіз келмейді қой. Келеді, соны. Сіз қансыз келеді? Кәндіру. Соны, машалла, көз демесін, соны. Bir айтқанда келшеткен. Ечелер, 1 секунд мен жаныма келесіздер, жүріңіздер. Жалпы ечелер, апалар, басыңыздар. Соны жарықты қарабайыз. Азыр ойынның ережесі мындай. Жуайыңыздар жаным деп айтат. Артты қарасаңыз 1000 сом штраф розовый футболка жанаға. Артты қарасаңыз 1000 сом штраф. Жоқ, бекітіп қойдық атайын. Кимдин аялы болсо артты қарайсыздар. Азыр жуайларыңыздар жаным деп айтат да, келіңіздер. Экранды өчүрүп коелу бул жакта. Азыр жуайыңыздар жаным деп айтат, кимдики болсо карайсыздар. Кеттик, эң биринчи айымдугалы. Жаным. Кимдики? Эмне калчылдап атат? Алпакчанаган келме келтирип атат ушу. Маңдайдағылар айтты, ушақтабай тұрғылар, сұраныш. Ойынның қызығын кетіресіңер. Кимдин жуай екенін табыз, кеттік. Жаным. Тintire отат bu яқтачы. Кеттік. Жаным. Abi! Ne
mikrofon verilebilir. Kızım ayke bir kadar maksat çıtap durunuz. Oldu. Siz uttunuz sırası birisine. Sonun özüm ördün joyuna karabala, başka karabala. Kettik akırına canım dep aytat, kimdin ayol olsa karayız. Canım. Bir ayke bir boyuna karay veretken ayaktan otur. Canım. Canım. Жоқ, мен де bir gün ödeyim lan. Ben de bir gün ödeyim lan. Hiç tekede öyle oturam mı? Canım. Aferin. Ne oldu? Hey Bayke. Karamız. Jakın durma. Var kim gene? Özü ördüküne karabala. Kettik. Canım. Karab koymuş bu da. Canım. Ne oldu? Sizdeki kaç tavuk? 7. Jolarım. Sizge ne oldu? Kaptınız, atılmazsız. Bir kadam asla çıkıp koyunuz bu жаққа. Bir kadam. Meni karap durunuz. Baykeler жақшылап buqa olsa, her kimdikine karamay жоқ. Canım. Canım. Gelme getirir. Canım. Canım. Vay, şuraya çıkmadınız ha. Жақсылап baykeler. Canım. Sizdeki kaç tavuk? Canım. Sizdeki kaç tavuk? Sanın azamazlar, biz balçak koyunuzlar. Battele tavalışlar. Sanın. Gelizler, bilekleri al gel verip oğlar. Hadi sen, bilekleri. Hocam, çok, ece gelin. Gitme durma. Gelizler, bilekleri vergiler. Bak, bilekleri de verelim. Hayır, bilekleri de alıp gelin. Azı bunday, mikrofonu qarmayсызшы. Жуайыңыздың жанына чейин ар бир кадам сайын жакшы сөздөрдү айтып барып туруп, эки беттен өктүрүп, белекти берип коюңуз, болду, бошсуз. Мисалы, жаным, берекем, айым, гүлүм, балдарымдын апасы. Ушул тарызда. Хорошо? Болду, берип коюңуз, бошсуз отурабыз. Кеттик анамызга. Canım, ballarım edesi. Altıda bir bilek sağa. Baykem, Jamal, Saçko saatlere geliniz. 7-siden taptınız. Mikrofon sizde. Жақшы сөздөрдү айтып арасындагы эки беттен өктүрүп, бошсуз. Кеттик. Altınım, küçüğüm, emketayım, toplayım, çürüğüm, günüm, ayım. Aytırım, aylanayım. Ömür şerigim, ballarımın apası, devrelerimden yenesi, peynesi, süygönüm. Maşallah, göz tiymesin, sonun. Tak, ağa, keyinki кезек sizde, geliniz. Altınım, canım, şacarım, asalım, oğlanımın enesi. Bakın ne diyeyim? Oldu, kıynak saldın mı? Bakıl, sonun göz tiymesin. Bak, ormana sizde master class bir görsatlarınız, gittik. Altınım, canım, gümüşüm, gülüm, ayım, süygönüm, ballarım apası. 8. keremetim. Çok rahmat eyle azamatsızlar. Mümkün bolsa estelikке сүрөткө түшө алыңыздар ушул жерде. Çok rahmat eyle. Бул конкурс менен биз конокторду
eç kандай bir şılдың дайны деген жоқпыз. Болгону үй бүлөдөгү bir бактылуу мүнөттөрдү көрсөтүүгө аракет кылдык. Дагы бир жолу конкурсанттарга bir кол чаап берип койсоңуздар. Чоң рахмат. Кезектеги чыгарма тартылып берейин деген коногубуз келип калыптыр. Аны эмесе шаңды кол чабыңыздар менен Мирлан Алыкулов мырзаны тосолу. Кеттик аны эмесе бийлейбиз. Antarak başlattır. Gelingizler, barыңыздарды биге чакыралы. Бийчилер бармы? Шоғырдай, шоу, келingizler, койдоғудай.
бийчилер тобу. Келиңиздер, болчолор менен жорго бийчилер тобун каршы алабыз. Doğanlar, katılım meymanlar, jurt жақшылары beri жақшылап болжап берсеңіздер, жақшылығымыздың 3-ші бөлігін официалды түрде açık деп жариялаймыз. Келіңіздер. Жана Артрак учурунда сонун бийлеген үчүн мен төмөнкү инсандарды чакырып коюп, биздин жакшынакай белектерди беребиз. Келиңиздер, анда эмесе Майя Эжеки, Нурзида, Эльмира Жеңи, Эвелина, Айчүрөк, Нурзада, Зарина жана Жибек деген эжелерди чакырып коюп бул жакка. Артракта эң мыкты бийледи деп аталган биздин эжекелер келип коюңуздар. Майя Эжеки, Нурзида, Эльмира Жеңи, Эвелина, Айчүрөк, Нурзада, Зарина жана Жибек эжекелер келиңиздер. Азыр соны бийледиңиздер, эми ошону да канса бир далилдеп коелу, жакшы бийледик, эң мыкты бийледи деген конкурс аттарсыздар. Азыр оңой эжеке, столду айланып бийлейсиздер, сону бир чыгармаларды коюп беребиз. Сиздерден суранат шаңдуу бийлеп бересиздер. Эгерде кимде ким айткан тапшырманы аткарбай же начараак бийлеп аткан болсо, белек беребиз, акырын отура бересиздер. Ал эми аягында биздин той ээлери бир конвертти берди, ичинде примерно 5000 сомдой бар окшойт. Ошону биздин финалисттерге 2-ге бөлүп туруп карап атабыз. Келиштикпи эжекелер? Келиңиздер, бир отуруп алыңыздарбы? 8 стулга 8 айымда отургузуп алалы. Келиңиздер. Азыр мындай.
би башталганда шаңдурак бийлейбиз. Мен айткан тапшырманы отуруп туруп келип кайра орун алып каласыздар. Ар бир би сайын бирден стул кемей берет. Аны эмесе маэстро даярбызбы? Кеттик биринчи чыгармага. Жакшы, бери. Шаңдурак бийлейбиз. Erkek baykelerdin pidjagına giyip geliyoruz. Kostüm öydökü. Kettik pidjak giyip geliyoruz. Şandayız iyi. Böyle. Kostüm şimdi. Üstü. Canavar. Pidjak, любой. Азаматсыздар, чоң рахмат дейли. Кечирип коюңуздар, жетишпей алдыңыздар, буяка белектерди берип коебуз, кут болсун. Сиз келдиңизби? Да, бир стульчук коюп койгула. Жана экөөнү алып койду эле. Бул эжекем келиптир. Кеттик, аны эмесе, кийебиз ошо пиджактарды, эжеке. Пиджактарды кийгиле. Агаларымдын туфлилеринен кийип келебиз. Кеттик, бут кийим классический. Check your me and do your job. Aylanay bu ecemde oralay. Buradaysa, mom ne deydi ece? Aylanay kimden kişiler geliyor bu giyimin ece? Galapşlarıyla kayıttırıp giyiyorsunuz. Çok rahmat ecesiz yetişmeye kaldınız. Beleğinizde alamaz bulacaklar. Toyelerin adından atayı belekleri. Adı mesela ortuzda turağız, pidjaklarını çeşmeyiz. Oşol boyunca bileyiz. Getkiniz iyi. Alıp geliyoruz. Git gelmesi atamlarsa. En köp kim alıp gelirse o şoğu. En köp atamlarsa. En köp. Gittik iyi. Büyükü toydu atammasından başlanan almadan başka işlege yok mu? Alma ne çoğutasın? Mına mayınca geldi. Buday sakta. Tak sizde emne. Akkant menen alma. Akkant menen alma cevaptır sonra. Sizde için? Akkant alma. Akkant alma sizde? iPhone alma. iPhone'u çoğutasın bugün. Sonra iPhone var ki olacaklar, olçalar oldu sizde. Alma. Bak çözüm deyip.
Дальше. Қара жүзімкен, так, сізден де майжы. Арақ, ақша, айфон, алма. Арақ, ақша, айфон, жана алма деді, болса болады, туғандар. Сізде? Алма, аққан. Алма, аққан деді, бұл жақтан майы жеме біреуістер орынды береді оқшайсыздар. Ежеке, келіңіз, сізге. Қараша, келіңіз, майы жеді. Майы жеме бір жақшыра белектерден беріп қойыңыздар, çoğuрақ қаттайлы. Так, келіңіздер, тұрауыз қайрадан билейіз, жағылды шармаға көреді. Çatşı жоқ, байкелермен сүрөткө түшүп келебиз. Кеттик. Так, келіңіз, жақыннан көрсетіп қойып, бағала ежекелерді сүрөтіп. Чатшы жоқ, ежем десем, сіз нені тартып келдіңіз? Но, еженің тартқан, так, чатшы жоқ ежеді, чатшы жоқ байкеді. Кім көріп та чатшы жоқ байкені? Берді, бүтері жоғық жан екен, Тилекке қаршы бар екен, бірақ билінбей қалыптыр, кешіріп қойыз. Сіздікі тилекке қаршы есептелмей қалды, бияққа белек бересіз, отырмыз. Так, Эвелина жеңемдин чатшы жоқ ағалар менен түшкөн сүрөтү. Чатшы жоқ бүгін? Счет. Кеттик кейінге. Келіңіз жеке. Ағам бүгін зиіз олды. Чатшы жоқтардың қатарында номер айдын екен. Келіңіз жеке. Кім тартты? Түшпей алыпты? Мақұл. Так, сіздікі. Қанакей, келіңіз болыңыз. Çatşı жоқ ағам мен десем, монты тапып беріпті. Çatşı бар екен, башты, біраз. Соның çatşı бар екен, қармаңыздар. Кеттік кейінгі билеу, шаңдыра, ие. Билеу. Tamanaga 170 sondan akça tap keldi. Ola 170 sondan tap keliyoruz. Kettik iyi. 170 son öyle ola. Bugün toyda batile bayıpede dokşuyum. Tak 170 son mecekem. Болды, место жоқ. Толдық біз кетіп тұтамыз. Келіңіз, сізі. Жақшы олды, қанағарма көрі қарша кеттік. Қанакет, сіздікі 250 сомды чоңырақпат, соның. Кеттік, кейінгі шығармаға кезек береміз. Тұрыңыздар, билейміз, жекелер. Шаршама, тек шаршама, аяқ қолым талсада, жолғылып бір билейік, шығарып ортада, шаршамай, аяқ қолым талсада, жолғылып бір билейік, шығарып ортада. Toy elleri menen süret göçüp geliyoruz, 2 betinden öp. Gittik anamesi, toy elleri menen.
той элеңиздер. Так, Эвелина жеңемдин той элери менен түшүп келген сүрөтүн көрүңүздөр. Соны жылмайып, күлүп, заставлять этип жүрсүздөр. Соны көчүбөсү кеттик. Могул сүрөт эки адам эзетелет окшойт. Тигилежен бар экен, өзү да бар экен, эки той ээси да бар экен. Соны эжеке тилекке каршы жетишпей калдыңыз. Көрдүм, сонун экен. Все, кечирип коебуз. Орындуктардан турабыз, бийлейбиз, кеттик. Раз, два, три, и... Ежекелер, эшиктен суу болуп калган ташты алып келебиз. Кеттик, болуңуздар. Эшиктен болсун таш. Стоп. Булар да жинде эшиктен ташты алып келсе, таш тапкан кетип калды. Тамашалап койсо. Кара, көрөчү ким кандай таш алып келет. Ай. Ece, niye sındırıp gelemez? Kana? Su olup kalgan taş dese, taşta oturup suğa malıp geliyordur. Ne olur? Taş действительно, karamaz. Kol çabuk olur, kullanlar. Hareket. Cengem kana? Taş bakın gel. Yediniz, olur. Kana? Жеңемдин ташы орысча айтканда милый таш экен. Мына экөөңүздөр тең сууга алып келдиңиздерби же эшикте жак болуп табы? Келиңиз Эвелина жеңем, кармаңыз. Сиздер келиңиз жаныма. Эжеке, бияка келиңиздер, жакына эжеке, бияка келиңиз. Эвелина жеңе, келиңиз бул жака. Ташты мен тамашалап койгом да силерди барбайм да. Сону эки конкурсант мыкты ойноду дегендер болсо бир шаңдыра кол жаап берип коюңуздарчы. Көз тийбесин, сону аягына чейин жеттиңиздер, эми 40-ына чыдап, 41-ине чыдап коелу. Так, жолдошуңуз машина айдайбы? Айдайт, сиздикичи? Айдайт. Демек, машина жөнүндө бир аз маалыматыңыздар бар экен, Азыр силерден акыркы эле сураныч, автомашинага тиешелүү любой нерсени айтасыздар. Запчас, папчас, баарын. Хорошо? Ким айта албай калса, ошол жеңилип калат. Даяр болсоңуздар, кеттик ана эмесе, автозапчас. Кеттик. Руль. Мотор. Тормоз. Ким? Тормоз. Кеттик. Баллон. Алдыңкы, артыңкы? Алдыңкы, артыңкы бар. Төртөө өтөңбү? Эже, напсимде де дейин. Күлүчү, кеттик. Алды, арты? Алды, арты бош. Фара, алды, арты? Өгөтең. Короче, баары, кеттик. Капот. Ай, не? Стартер, кеттик. Аккумулятор. Амортизатор. Мен билишимче жолдошуңуз стол иштебейт го. Башка эле бир мамлекеттик жумуш иштейт го, кеттик. Болт дейт. Свеча, кеттик. Газ дейт. Бир. Сиденьялары машинанын алдыңкы, арканкы. Сиденьялар айтылды, отургучтар айтылды, кеттик. Бир. Шофёр. Неде? Урматтуу шопурлар, бүгүндөн баштап официалдуу түрдө автозапчастын түрүнө киришиңер менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Азаматтар, эртеңден баштап Кудайбергенден разбордон бири-бириңерди издеп жүрө бергиле. Сону, мен мынта өрсем чото улата өрчүдөй, эки конкурсант тең болду. Достук чеңди дегендер болсо, дагы бир жолу дүркүрөдө кол чаап койсоңуздар. Атайын балу белектерді сіздерге қаралы. Соның жақшы конкурсанттар, соның конкурс көрсетіп бердіңіздер. Соның формаңыздарды қараңыз. Рахмат дейлі. Азаматтар, көз тимесін.
Келиңиздер баарыңыздарды сыйнуу ордуктардан орун алып берүүгө чакырабыз. Анткени азыр той ээлеринин атынан даярдалган Тума ресторанынын улан кыздарынын коштоосунда буга чейин эч бир жерде союлбаган, эч бир меймандын астына коюлбаган сыйнуу тамагыбыз болгон эт келатат туугандар. Келиңиздер. Дастархондон башкы тамагы. Biz kийинки тамак үстүндө кезектеги тоско кезек берели. Бул жака жалпы Абдиламит агамдын достору, агалары жана инелер жамааты. Тактап айтсак, Акбар агам баштаган Бектемир, Айшеже, Шакареже, Адил Жезде, ошол эле инелерибиз Умар, Улан, Кабыл жана келинчектер менен жалпы бул жака сөз кезегине чакырабыз. Келиңиздер. Достор, агалар, инелер жамааты. Sizler barınızlarga deci olup kalaymış, amaçılıp kalaymış. Kaynımla toyunu çoğulup görüne, Allah'ın deci olup kalaymış, uzun ömür dileymiş. Hep şu toyunun üstünde yüre vereyle. Çok rahmat olatağız. Çok rahmat değil, oğlandan gelmişler. Tatlı başarıya, Muskaca'ya, Abdülhamid gelin, bugünkü toylar kutlu olsun. Daim uşul kelgen meymanlardın kuvanyçı, şu bugünkü baktı, sizler tutmuşlardan koştup, kolda bürsün. Hiç kaçan cevapı görmekler. Şu balalar baktılı, talaylı, umandı, rızklı olsun. Büyüğünlerge de şunday, taşınakay, gelin, çumbalarına şunday toydu, biz de kübör kaçışıplaydık. Daim vakit yolu aşıdır olsun. Koşulaslar mı, jıyıntık toyçu biri var mı? Gelin.
sünnette kutlu olsun. Şöyle aşklardan ömürlerin, sıyırmaktan çok ömürler, aşklarınızda ömürler uzun olsun, imanlı olsun, şükür üzerinde çarapan çiğitlerden bol çıkmasın. Dostlarımız, kedalarında dostlarımızdan Qo'shilasilar barimiz tilakdoshmiz. Cho'q rahmat deylik. Kelingizlar, to'ylar o'rtaga turamiz. Eslik uchun suratga tushadi. Suygan kızım koşulan neler Bir kaçırı bölünüp durçun Güne görmey çoğuna teler Kaş girip gidin tanrım durçun Sana sana Seyli orduqlardan olan suratga kelingizlar. Fotograf yigitlar chaqirib qo'ychi da bir jolu suratga tusha oldi. Kelingizlar. Fotograf yigitlar. Anamisi bu жаққа ақырқы сөз кезегіне urib bereli. Жалпы эжекебиздин коллегалары, кесиптештери Гүлкан эжеке жана Май эжеке баштаган жамаат. Достор, коллегалар жамааты, келиңиздер. Кесиптештер, коллегалар. Erteden geçke çoğu жүрген ağalarımız, ecelerimize kesiптештер жамааты. Toygut bolsun deyli, mikrofondu sulayın, söz gezegi sizlerde. Ağa, geliniz. Assalamu alaikum. Aliyaka, Alina, toyumuzda kutlu olsun. Ne diyelim ki, ben özüm Ablam taka жөнүндө ишилерди жылуу сөздөрүнөн бир эки ооз айтып кетейин. Мына бул киши менен көп жылдан бери уже чогуу иштешип атабыз, 3-4 жыл, 5 жыл болду. Кудайга шүгүр мынакей. Үй бүлөбүзгө караганда мына чогуу көбүрөөк жүрөбүз. Эмгекчил киши, тапканыбыз жакшылыкка буйрусун адам. Мына ар бирибиз тиричиликтеп жүрөбүз. Бактылуу күндөр эмес, бактылуу көз ирмемдер болот дейт, ошонун биринде отурабыз азыр. Кудайга шүгүр. Şu кичинекей балабыздын өмүрү узун болсун, биз сыймыктана турган балдардан болсун. Ушундай жакшылыгыңыздарга, ушундай ортоктош болуп жүрө берели. Буюрса мына чоң балдарыңыздын Байелдин, Даниэлдин үйлөнүү тойлорго келели. Ынтымагыбыз үзүлбөй, ушундай жакшы күндөрдө жолугушуп жүрө берели. Тапканыңыздар жакшылыктарга буйрусун, той кут болсун. Өтө чоң жакшы деңгээлде өтүп атат тоюңуздар. Рахмат. Чоң рахмат дейли, улантабыз, келиңиздер. Алина, büyük şu balamların olsun. Balamların geleceği keng olsun, den sağlığı
шын болсын, өміріңіз оң болсын, бақытлы жігіттерде болып жүру үшін сілерге дағы денсаулық, ішіңерге игілік, дайым шойраған ой мақсатыңар ішке ашып жүре берсін. Рахмет сілерге. Битоған, Алина, сілерді жақсы көрім. Дайыма ұшу жақшылыңарды бөлішіп, жақшылыңарды дайыма балдарымдың, сілердің жақшылыңарды бөлішіп жүре берелік. Үшерге келген қанша саға бата тілек болды, ошол орындасын, бата тілектер қабыл болсын да. Чоң рахмат дейін азаматстар. Улантабыз. Тоғыздар құтты болсын. Дайым денсаулық болсын. Қалғанда өмір өзің денсаулық шын болсын. Азаматстар, қошылауыз, барымыз тілектешпіз. Соның тойлері, сұранышшы ортауға келіңіздер, кесіптештермен естелікке чоғы сүретке түшіз, андан соң сөйлеу белектерді тапшырып, орындықтардан орнаңыздар. Келіңіздер, шаңдыра қыздан қойып берелі, кесіптештерге бір биге биде пана қалдырауыз дейді. Хопа, той сіздердіке. Çakaldım tozun aşkanda ben çar bulup kaptar asmanda çaçıma sıla oygottum sen çatırda uğdap çakanda çatırda uğdap Туғандар, қадірлі меймандар, жұрт жақшылары, дағы бір жол тамағыңыздар татты олсын, тәуетіңіздер тартсын, астыңыздарға тамақ үстінде жағымды шығарматтар беру үшін музыкант, маэстро жігітіміз Айбек Тоқтоғұлов мырзаны шақырып алуға келіңіздер. Жанды үннің қошты олсында ұртап береді. Айбек Тоқтоғұлов. Тойыңыздар құтты болсын, тамағыңыздар татты болсын. Қандырып жүзімді жылдарым жылып барады беңсетіп жалғыз өзімді арман гүлін кешерміз байланып бару сезімге бақтысыз жандар екенбіз арманымдың азабын кештім мендей саған қаламас бақыт ешкім ардағым сүйе албас менде ешкім арманымдың азабын кештім мендей
Олтуруңуздар. Тамагыңыздар таттуу болсун. Чоң рахмат, урмандуу меймандар, кадырлуу коноктор, журт жакшылары, аткан таңдын батар кечи бар дейт. Мынакей бүгүн туп-тура саат 7-ден баштап 12-ге чейин жакшылыгыбызды өткөрдүк. Той жакты, той ээлери мыкты адамдар дегендер келиңиздер, бир кол чаап берип койсоңуздар. Мактел азаматсыздар, сиздерде сураныч, бүгүнкү жакшылыктын жаман болсо ушул жерде калтырып жашырып барыңыздар. Ал эми жакшы нерселер болсо аны оны эселеп, жүз эселеп, миң эселеп туруп ашырып барасыздар деген үмүттөбүз. Эми мүмкүн болсо бул жакка бүгүнкү той ээлери болгон Абдиламит агамды жана Алин эжекемди жалпы үй бүлөсү менен чакырып алайын. Ошондой эле чоң атабыз Машрап, чоң энебиз Нуска апабыз, тайтабыз Маматжан жана тайнебиз Ташкан апаны бул жакка жалпы той ээлерин коштосунда чакырып алалы. Келиңиздер. Чоңата чоң энебиздин коштоосуна келип берсеңиздер. Чоң рахмат, негизи той кылган бир адам, түйшүк тарткан бир адам, ал эми тойго келген 1000 адам дейт. Келиңиздер, ушул инсандардын тою сонун болду дегендер, дагы бир жолу Алин эжеме Абдиламит акеме бир шамдурак дүркүрөтө оксойбуз болчап берсек. Азаматтар, чоң рахмат дейли. Келиңиздер, эми уруксат берсеңиздер, алгач биздин чоң атабызга жана чоң энебизге микрофон берели. Бүгүнкү жакшылыктын аягында жакшы бир ыраазычылык сөздөрүн айта кетсин. Келиңиздер. Туугандар, келген коноктор, мен жакшылыктын да ушундай күтөт экен. Мына эми сүйүнүштүн артынан мындай жакшы сөздөрдү ушундай сүйлөйт де, бирок мындай бир кандайдыр коркунучулар пайда болуп, мен ыраазымын да барыңыздарга чыккан бүгүнкү той абдан сонун өткөн. Себеби ушундай жакшылыктай Бобошагыбыздын жайгашкан Тумар ресторанында мына ошол айылдан келген, шаарда турган менин кудаларым, мына куда сөйлөктөрүмө ыраазымын. Мени деп келген мына туугандарыма, менин жакшырткан досторума, анан колу кошуналарга баарыңарга чоң рахмат. Себеби бүгүнкү менин неберемдин жакшылыгыны тең бөлүшүп, кандай сонун сөздөр сүйлөдүңүздөр. Мен аябай мындай толкунданып силерге мындай чоң ыраазычылык билдирем. Мен эми сөзүмдү кыскартайын. Ушул небереме ушуларды өстүргөн ата-энеси Жаркан Жайнар маңдайыңарда турат. Ошол өстүргөн ата-энесине ушул неберемдин өмүрү uzun болсун. Келечекте ушул кыргыз эли үчүн күйгөн, ата-энесине күйгөн, элини жерин сүйгөн жигиттер болушун каалаймын. Анан дадагы жанымда турат, рахмат силерге. Ушинтип аркалыктыр кыска мен бизде түндүк түштүк бар, түштүк жактан келбей ушинтип жалпырак жайнап көңүлдүү маанайлардан атып бердиңер. Аябай ыраазымын. Анан ушул Тумар ресторанынын жалпы жамаатына байыркыча мен өнөр адамды жакшы көремүн, өнөрлүү адаммын. Өнөрлүү адамдарга да ыраазымын. Ушунча элдер бүгүнкү сыйлап, ысык чайларды алып барып, тамактарын берген ушул официант балдар кыздарыбызга да чоң ыраазычылык. Ушул тойдун көркүн ачкан жигитибиз мына маңдайымда турат. Сага чоң рахмат. Барбы. Эми жалпыңыздарга, туугандар, келген кадамдарыңызга ыраазы болуңуздар. Биздин колдон келген сый ушул болду. Барыңыздарга ден соолук. Үйүңүздүгө жакшынай жетип алыңыздар. Ушул эми барбаңыз. Урматтуу коноктор, бүгүнкү биздин жакшылыгыбызга күбө болгон меймандар, дагы бир жолу куш келипсиздер. Келген кадамыңыздарга ыраазы болуңуздар. Кудай кааласа дагы балдарымдын сүнөт үйлөнүү тойлорунда дагы ушундай чогуу болушубузду Аллах насип кылган болсун. Дагы ушундай бир болуп дасторкондо чогуу отурушубузду Аллах насип кылсын.
Hoş gelipsizler daha bir jolga. Azamаттар, чоң рахмат, эми келиңиздер биздин тайыне тайтабызга дагы кеп кезеги берели. Бактылуу меймандар, хуш келипсиздер. Эми мына ушул Невремдин, Илнурдун бардыгыңыздарга ушундай тойлорду каалайм, ушундай жакшылыктарды каалайм. Силердин кишиде отурган бардыгыңыздарга каалайм. Ден соолукта болуңуздар. Келген кадамдарыңызга ыраазы болуңуздар. Рахмат. Рахмат. Урматтуу меймандар, барыңыздар. Рахмат. Бүгүнкү тойду сиздер кандай ойлойсуздар? Мени эң жакшы деп ойлойм. Келгендер аябай жакшы болуп турушту, жакшы бийлешти. Сыйы дагы, бии дагы, алып баруучу менен Мелис балага дагы чоң рахмат. Той жакшы, сонун. Балам, кызым, силерден мына максатыңарга жетип бүгүн элге пата доо алайын деп атасыңар. Ушул жогоруда айтылган дуалар, айтылган сөздөр жүрөктөн чыгат. Ошол кандай сөз болбосун жүрөктөн чыгат. Ошол жүрөктөн чыккан сөздөрдү, паталарды, дуаларыбызды Алла өзү кабыл кылсын. Балам, рахмат. Дайыма ушундай тойлорду алып бара бер. Келгендерге дагы баарыңыздарга рахмат. Дайыма тойлордо болуңуздар, тойлордо жүрө бериңиздер. Машира ака, Нускажен, небере чебере кийүүдөрдүн тойлорун көрүңүздөр. Абдуламит, Алина, силерге дагы ушундай небере чеберелердин тойлоруну көргөнгө Алла насип этсин. Рахмат, куш келипсиздер. Азаматтар деле чоң рахмат. Эми мүмкүн болсо бул жакта Илнур инибиздин бир тууган агасы бар. Ошого дагы микрофонду берсе, бир каалоо тилеп, кыска нуска сөздөрүн айтып койсун. Келгиле. Илнур уулубуздун бир тууган агасында микрофон. Кутмандуу кечиңиздер менен бүгүнкү Илнур инибиздин сүннөт тоюна келген коноктор. Ушундай алтындай болгон убактыңызды бөлүп келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Şunday жақсылық күндерде görüşüp duralım. Buyursa tamam olduk şimdi. Sonrasını etken göstermesin diye. Ebi büyük жақсылықтың en başka insanları Abdülamit ağamız, Alina, geliniz. Erkin mikrofon sizlerge berебиз. Жана тойдун башына biraz кыска нуска сүйлөп калдык эле. Эми сиздерге микрофонду сунайын. Баардык келген конокторго бир ыраазычылык сөздөрүңүздөрдү айтып алыңыздар. Келиңиз, Абдуламит ага, микрофон сизде. Ne deydim ben? Şu bağırığızda jolorda aytılıp ötüp ketти аталарыбыз, апаларыбыз. Ошолордун айткан сөздөргө биз кошулабыз. Ошол келген коноктор, алыс жакындан келген коноктор, достор, тагалар, жээндер, баарыбыз, кудалар, баарыбыздар келген кадамыбызга ыраазы болуңуздар. Баардайым ушундай бир жакшы иш-чараларда, жакшы тойлордо жолугушайлы деп маалайыңыздар. Ар дайым ушундай тойдогудай көтөрүлүп болсун, ар дайым эч качан оорубаңыздар. Sizler de toy etlerimizler barınızlar, oyunluğun boy maksatınızda yetinizler barınızlar. Birbirlerimizden tinç bolunuzlar. Uyumuzlarga aman esen jetip alыңыздар, алыстан келгендер, жакындан келгендер. Барыңыздарга ден соолук каалайм, рахмат келгениңиздерге. Чоң рахмат. Урматтуу коноктор, баарыңыздарга чоң рахмат. Аябай чоң ыраазычылык билдирем. Ушундай убактыңыздарда аябай келип отуруп, көңүлдүү отуруп бердиңиздер. Эмне дешимди билбей калдым. Баарыңыздарга чоң рахмат. Баарыңыздарга таазим кылам. Чынында учурда дүйнө жүзүндө ар кандай кырсыктар, ар кандай апаттар болуп турган чакта кээ бир инсандарыбыз эки адамдын башын бириктирип ысык чай бере албай аткан чагында аннежем Абдуламит агабыз мыкты инсандар десем эч жаңылышпайм. Анткени баарыңыздарды жалпылап айтканда 150 адамдын башын Тумар Аксарайына бириктирип, болушунча колунан келишинче сиздерди сыйлап Илнур уулуна ак бата алалы деген ниет менен башыңыздарды бириктирип отурган чагы. Эми келиңиздер, ыраазы болуңуздар дейли. Жана айтып өткөндөй эле жакшы болгон бүт бардык нерселерди ашырып барыңыздар. Ал эми жаман нерселердин баарын ушул жерде калсын деп туруп Тумар ресторанында калтырып кеттиңиздер.
Мүмкүн болсо эми батага кезек берели. Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт дейт. Биздин чоң атабыз Илнур уулубузга ошондой эле жалпы келген бүгүнкү конокторго жана дастарканыбызга ак батасын берсин. Ошону менен бүгүнкү жакшылыгыбызды жыйынтыктайбыз. Келиңиздер. Алаканды жайыңыздар. Чоң атам баарыбызга бүгүнкү жакшылыкка бата берсин. Омин, омин, омин. Анда берсе көтөрөлү билекти, Кудайым берсин тилекти. Ушул нээремден сүннөт тойуна келип, бардык жакшылыгыңыздарды бөлүштөрүңүздөр үчүн мен сиздерге толук ыраазымын. Ушул нээреме узун өмүр, жакшылыктарды бардык дүйнөдөгү жакчыларды каалаймын. Келгениңиздер чоң рахмат. Омин дейли, чоң рахмат. Келген адамыңыздарга ыраазы болуңуздар. Эми бир аз дагы чыдап берип койсоңуздар. Туугандар, бүгүн эртеден кечке сиздерге ысык чай, тамак ашын ташыган Тумар Ак Сарайынан улан кыздарына бир ыраазычылык билдирип туруп кол чаап койсоңуздар. Жакшылыктын башынан аягына чейин сиздерди бийлетип, ырдатып жаткан биздин музыкант жигитибиз Айбек Токтогуловго дагы чоң рахмат дейли. Hormatly konoktор, сүйүктүү меймандар, журт жакшылары, казактарда асаба, орустарда тамада, эми кыргыздарда эрке бала болуп деп коет экен. Эгерде эркелик кылып кимдир бирөөңүздөрдү, көңүлүңүздөрдү уруткан болсо, баарыңыздарга Ноокат шаарынын кулуну, Бишкек шаарынын тургуну Рысбеков Мелис башымды терең ийип туруп, кечирим сурайм сиздерден. Колдон келишинче кызматты кылдык. Буйруса мындан дагы жакшыраак алып барганга аракет кылабыз. Туугандар, сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки жакшылыктан көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар демекчибиз. Туугандар, той ээлеринин суранычы боюнча эч ким кетмей жок. Дагы бир 2 жакшынакай чыгарма коюп беребиз. Ошо менен бийлеп туруп, анан кийин үйүңүздөргө аман эсен жетип алыңыздар демекчибиз. Сак саламатта калыңыздар.